Assalomu alaykum. Backtesting'ni boshlaymiz. Так, bizning backtesting'ning sayil maqsadi 1 oyliklarga o'ylayapti. O'sha 1 oyliklarga o'ylada bizda 8% depozit qilishimiz kerak. Agarda biz 8% depozitda probabiliga turgan bo'lsak, biz 1 oylik sayilda qilgan bo'lamiz. Давайте boshlaylik. Так. Рынок на данный момент. Bir aylık tayfremden ылдык фракталдан снятие алган рынок, үстүнкү фракталга снятие болдук. Так, неделянын фракталы снятие болдук, үстүнкү ылдык кысым белгилеп алабыз, пока ближайший снятие болгондон реакция болгон, эффектнес аркылуу кайта өдөөгө чыккан рынок үстүнкү неделяны снимать этип туруп, ылдыйга түшүшү мүмкүн. Так, эми неделяны белгилеп алдык. Дневной тайфреймге келебиз. Дневной тайфреймде биздики снятие бар. Так. H4 тайфрейм. Так, M15 тайфреймге келебиз дагы, и торговляны баштайбыз. Так, биздики рынок американский сессия ачылды жаңы эле. M15 фракталды снятие кылыптыр. SNRга закреп болгон. Так, бул жакта мен продажага сделка көрүп жатам десем болот. Так, ближайший хай. Соотношение проболь 1/2. И пробольду коебуз. Так, биздики бул жерде эмне бар рынокто? В данный момент рынокто FVG бар. Неэффективность бар бул жерде. M15 сессиянын фракталы Лондондон снятие болгон, реакция болгон, SNRга закреп болгон рынок. Жана ошондой эле рынокто M15 неэффективность бар, пока бул иштеп берилек, үстүнкүсү иштеп берген. Эми давайте рыноктун иштеп бергенин көрөлү. Так, биздики сразу сделка стоп-лосс менен жабылды. Биринчи сделкабыз биздики стоп 1% депозита минустабыз. Так, эми ушуну рыноктун ылдыйкы Лондондун снятиясы IFVG SNRга закреп и покупка карасак болот уже. Соотношение проболь 1/2. Эми буну иштеп бергенин көрөлү. Так, биздики $1000 проболь болду депозита. Давайте мунусунда биз либо тейк, либо стоп кылалы, эсип бута койбой эле калалы. Бул жакта биздики Азиянын максимальный базасын снимать этти. Паутин снимать эткен эмес. Реакция болушу мүмкүн ылдыйга толук турда. Бирок үстүнкү ПДХнын снятиясын күтөлү. Так, рынокто биздики үстүнкү снятие болду. Значит, бизге 2% пробольга чыктык. Ошондо общий проболь биздики азыр 1% пока. Бир стоп, бир тейк. Рынокто. Азыр. Азыр 1 минутта.
Так, баштайлы. Биздики тренд пока восходящий. Неделянын фракталы бар. Биз үстүнкү хайга чейин иштегенге аракет кылабыз. Уже биздики кечки мал. Азиатский сессияны күтөбүз. Тихоокеанский накопление болду. Азиатский сессия биздики үстүнкү ближайший фракталды снятие кылды. СНРга закреп болду. Рынокто бизде бул жакта IFVG бар болчу. Неэффективность бар болчу бул жерде. Эгерде неэффективностька келгенде продажага коруп койсок болмок э. Эч кандай подтверждение болгон жок. Давайте Лондонду күтөбүз лучше. Что-то Лондон и Азия агрессивно продажага кетип бара жатат. Так, бул жерде байкай турган болсок, американский сессиянын фракталын снятие кылды. СНРга закреп болду. Бул жерде рынокто бизде IFVG бар и неэффективность бар. Давайте неэффективностька келсек, биз покупкага карап көрөлү бул жерден. Лучше Лондондон торговать эткен жакшыраак болмок, бирок Азияны дагы көрөлү. Так, соотношение 1/2. Логика сделка түшүнүктүү болду. Эми сделканы ачалы. Так, лимитка пока алган жок. Биздики лондонский сессия ачылды уже. Давайте лимитканы калтырып коелу. Эгерде биздики ылдыйкы Азиянын ближайший фракталын снятие кылып реакция бериши мүмкүн. Эгерде реакция бербесе, биз Америкадан киребиз, либо Лондондун подтверждениясынан киребиз. Бул жакта биздики единственный проблемный зона ПДХны снятие кылды. Рынок ПДХны снятие кылгандан кийин закреп болуп ылдыйкы рынок минимальный баны снимать этиши мүмкүн дневной. Давайте көрөлү рынок кандай иштеп берет. Биздин лимитканы албай кетип калды рынок. Аябай обидно. Вот мынакей карагыла. Снятие бар. Аябай сонун. Бизде лимиткага жетпей, рынок разворот албай да кетти. Бирок биздики сделкабыз тек профитке чыкмак экен. Эми биз анализ дегендей болду бардыгы, бирок пропускать этебиз. Так, неделяга пока жете элеккен. Бизде дагы шанс бар. Американский сессия менен торговать этебиз, скорее всего. Так, бул жерде мага покупкага сделка чыгып жатат. СНР бул жерден бар. Так, фрактал жок экен да биякта. Давайте. Лучше не стоит, покупка алмакмын негизи. Давайте. Жакшы, стопос болмок экен меники. Лучше пропуск эткем болуптур. Американский сессияда за продажага модель чыкса киребиз. Эгерде чыкпаса, кийинки күндү күтөбүз. Неделя фракталды снятие болгондон кийин рынокто агрессивный покупка болду. Значит, бул неделя бизге неинтересно. Бул жакта продавецтер жок рынокто в данный момент. Так, бул дагы жакшы момент. Бирок эч кандай ФВГ жок. Давайте бул жакта биздики IFVG бар экен. Эми бул IFVG деген неэффективность бар обычныйчы. Бирок эгерде пробивать этсе IFVG болот. Биз ошого подтверждение болот основныйчы. Ошол үчүн биз азыр буну күтөбүз. Так, азиатский сессия жакшы. Үстүнкү хайды снятие кылды. ПДХны снятие кылып разворот алса идеал болмок. Так, бул жерден биз ПДХнын снятиясын көргөн жокпуз, бирок карай турган болсок, бул жерде бизде рынокто эмне бар? IFVG бар. Зона поддержканы пробивать этти полностью. Неэффективность бар. Эми сделка рискованно. Давайте кичине запас менен калтыралы үстүнө и продажа киребиз. Соотношение 1/2. Вот. Запас койгом себеби эгерде ПДХны снятие кылып рынокто реакция болушу мүмкүн ылдыйга. Азыр неэффективностьте жүрөт рынок. Биздики лондонский сессияга чейин подтверждение болсо ылдыйга жакшы болмок да. Лондон мисалы үчүн азыр биздики ПДХга кетип калышы мүмкүн да. Сразу вот лондонский сессия чыкты.
пока азыр Азиянын ортоңку басында вот ушундай болуп калат да көбүнчөчү. Азиянын максималдык баасын снятия кыла элек. Кийинки свечасы кылды, жакшы. Эми бизге эмне керек? Бул жактан SNR. Бул жакта биздеки покупкага FVG бар, ошону полностью игнор кылыш керек азыр. О, жакшы. Запас койгонубузда туура болуптур, игнор кылды. IFVG бар уже. Эми SNRга закреп керек экинчи сделка алыш үчүн. SNRга эч кандай закреп болгон жок. Снятие болгондон кийин реакция болуп жатат өтөгө. M15 неэффективность бар, продажаныкы көрөлү кандай иштеп берет. Бул ал жактан эч кандай реакция жок, игнор. M15 rejection блоктон рыноктон реакция берди да данный момент рынок и стоп-лосс менен жабылды биздин позиция. Так, бул жакта зона FVG пробитие керек ошол зонага. Зона пробития бар. IFVG бар бизде рынокто. Эми SNRга закреп керек. Неэффективность бул жактан продажага иштеп берди десек болот. Мен бул жактан уже сделка ачам. Азыр логикасын түшүндүрүп берем, эмне үчүн ачып жатам. Так, продажа алабыз. Эми карагыла, бул жактан биздеки зона поддержка SNR бар, буну пробивать этти, закреп болду, неэффективность бар, IFVG бар. Так, мен оюмча уже бул сделка пробелга чыгыш керек болот, идеально. Вот ошол үчүн мен эртерээк сделкага кирдим. Отработка көрүп аткан болчумун. ПДХны снятия кылды. Бул биринчи подтверждение IFVG, SNR, FVG и закреп продажага алдым. 2% прибылдабыз. Давайте. Мен оюмча азыр бул жактан эмне болуп жатат? Неделяны пробивать эткенден кийин реакция бар ылдыйга. Вот агрессивный. Пока продажага карасак болот го. Так, американский сессия уже биздики аягына келип жетти. Давайте Азиядан торговать этебиз. Америка вот агрессивный көрүнөт. Бул жактан уже биздики азыр rejection блок пайда болду десек болот. Американский сессиянын агрессивный продажасынан кийин. Так, бул жакта бизде эмне бар? Так. Американский сессиянын максимальный басын снятия кылды. Фракталын снятия кылды. Бул жакта рынокто биздики IFVG бар. Эч кандай SNR жок, бирок подтверждение продажага көрсөк болчудай. Мейли. Мындай кылалы. Модель 1, 2, 3, 4, 5. Можно алганга. Давайте. Бул жактан биздики 2 подтверждение бар рынокто пока. Көрөлү. Дневной ПТХ, дневной минималиба, соотношение прибыль 1/2. Кичине бул рискованный сделкалардын бири болуп эсептелинет. Эгерде бул стоп-лосско кирсе дагы вот туура эмес модель болгон үчүн стоп болот. Неге дегенде биз полный подтверждение өткөн жокпуз, эч кандай SNR жок. Жана ошондой эле FVG жок. Прям конкретничи бул жакта биздики поглощение свеча бар, ошону рендерлеп атабыз. M15 фрактал снятия, IFVG. Аслында IFVG алып атабыз да, подтверждение мененчи. Так, сделка ачылды. Лондонский сессияга чейин биздики жок дегенде ПДЛга келсе жакшы болмок. Дневной минимальный бага чейин. Так, рынокто лондонский сессия уже ачылды. Значит, лондонский сессия биздики Азиянын максимальный басын снятия кылып туруп разворот алышы мүмкүн. Давайте. Скорее всего, бул сделка биздики стоп болуп калышы мүмкүн эгерде Азия үстүгө кетсе. Так, бул жерде биздики модель бар. Кандай модель? Вот, мынакей бул жерде биздики IFVG. Зона уровень поддержка пробития болду, игнор, неэффективность. Так. Давайте менде сделка бар. Пропускать этем бул жакта. Жакшы модель бул жактан дагы.
Лондон үстүнкү хайын снятия кылды. Бул жакта прям идеальный IFVG бар, идеальный неэффективность бар и SNR бар. Мен бул жактан сделкага кирип коюшум керек. Биринчи сделкабыз биздики $866 рубльда пока. Экинчи сделкабыз лимитке коебуз азыр. Так, модель түшүнүктүү. Так, неэффективность алган жок. Биздики биринчи сделкабыз профит менен жаап алды. Прям сделканын алдыдагы разворот алып өтүп кетти. 4% пока. Так, көрөлү. Лимитканы алды. Ну, агрессивно алды рынок что-то. Стоп, оюмча. Анткени биздики рынок уже дневной минимальный баны снимать эткен болчу. Мейли. Американский сессияны көрөбүз, кандай иштеп берет. О, вот. Бул жактан акыркы модель прям копия. Ошол менен эле кайта киребиз. IFVG бар бул жерде. Азыр биздики депозит 3%, IFVG бар, SNR бар, агрессивный поглощение бар продажага, неэффективный зона бар, снятие бар, фрактальный хай. Эми мен так, американский сессия продажага келип беришин күтөм. Так, соотношение прибыль 1/2. Эгерде бул прибыльга чыкса биздики 5% болот. Көрөлү. Так, лимитканы алды. Так, биздики что-то стопусга кетип калчу деп болуп жатат. Сделкабыз жок. Пока прибыльда. Бирок бул жерде көрдүңөрбү? Вот. Агрессивная продажа, импульс коррекция болуп жатат. Значит, бул рынок үстүнкү хайды снимать этиши мүмкүн толук турда. Давайте көрөлү. Модель бар продажага данный момент, бирок мен сделкага кирбейм пока. Азиатский сессияны көрөм. Кандай иштеп берет? Гэп менен ачылды. Значит, биздики жаңы неделя бар десек болот. Дневной минимальный баны снимать этти. Эч кандай пока модель жок, бирок биздики $1500 прибыльда. Мен азыр без убыток койсом болот, бирок бул бектесинте биз без убыток иштейли, без убыток койбой. Либо тек, либо стоп. Скорее всего, бул азыр биздики стоп-лосско деле кетип калышы мүмкүн. Эгерде покупка модель чыкса, мен без убыток менен жабам. Пока чалик, Лондон. Так, бир свеча и так. Все, идеал. Так, меники экинчи модель уже отработка берди. Тек профит алдым. Бул биринчиси бербей калган болчу, экинчиси отработка берди. Так, ошондо биздики общий азыр 5% депозита. Мен азыр ошондо да 3% кылсам, бир сделка, эки сделка, өссө болду. Мен өзүмдүн бир айлык селди аткарган болом. Так, жакшы, жакшы. Ошондо биздики лондонский сессия агрессивно иштеп бериптир. Лондонский сессияда негизи биздики подтверждение бар болчу. Лондонский сессия фрактал снятия бар. Так, SNR закреп бар. IFVG, FVG жок болчу экен, FVG бул жерден чыккан болчу экен. Соотношение прибыль 1/2 ПКГ элек болчу экен. Так, Лондон, Американы көрөлү. Америка снятия бар, үстүнкү фрактал. IFVG, FVG жок. Пропускать этем. Негизи продажага азыр SNRдан кирсек болот, бирок неэффективность жок. Продажага модели слабый, значит, биз кичине коррекция күтсөк болот өдөгө. Лондон Азиянын максимальный баасын снимать этти. Так.
Азия максимальный балл снятия болду. Поглощение свеча бар. СНР бар. Пока АйФБГ. Эми муну АйФБГ кылып алсак болот. Баяктан болсо жакшыраак болмок. Кичинекей болуп калат экен да. Мейли. Так, эми М15 неэффективность керек мага. Пока жок. И продолжала сделка ачып койсом болот. Давайте попробовать эдели. Бул жакта разница жок экен. Переснятие болушу мүмкүн. Покупка үстүнкү кайды снятие болсо, значит биз продолжага экинчи модель менен киребиз. Кичине вот мына жерлерге келгенде рынок бул жактан продолжать иштегенде идеал болмок да. Бул жер кичине рискованно болуп жатат. Азыр рынок сразу да кетип калышы мүмкүн. Анткени ылдыйкы снятие бар. Ылдыйкы снятие болгондон кийин көрдүңөрбү, закреп болбой жатат. Тен болуп жатат да, значит бул жакта покупательдер бар. Так, бул жерде тренддин жаңы түзүлүшү болушу мүмкүн да, өйдөгөчү. Көрөлү. Жакшы. 1000. Без убыток. Давайте дневной минимальный баны снимать этти. Лучше без убыток кол. Жакшы. Прям идеал. Идеально отрабатывать этип берди. Бул жактан биздики АйФБГ бар, ликвидное снятие бар, СНР бар, бирок биздики неэффективность продажа жок болчу. 3 модель дагы бизге жакшы отработка берди. Эми биз 7% кылдык. Эми $500 зарабатывать этсек болду биздики. 1 айлык селди аткарган болобуз. Так. Америкалык сессияда эч нерсе жок. Бул жактан Азия Тихоокеанский сессия максимал реакция берди, бирок не актуально. Азия переснятие өзүнүн максимальный баасын снимать этти, бирок менин оюмча үстүнкү Лондондун максимальный баасын снимать эткени бар. Американын максимальный снятиясын снимать эткени барат рынок. Менде азыр мындай сделка ачып койсом болот покупкагачы. Прям кичинекей. Попробовать этейин. Так. Ноль 5. Либо 500 прибыль, либо 500 стоп. Месса. Көрөлү эми отработка көрбөй. Так, 200, 600, все. 8% ровно. Акыркы модельди түшүндүрүп кетейин. Акыркы модельде Азия ылдыйкы минимальный базасын снимать этти, реакция бар. Бул жактан двойной неэффективность бар. СНР закреп бар. АйФБГ бар. Так, рынокто биякта биздики АйФБГ бар. Покупка алдык. Эми бирге бир риск менеджмент бирге бир соотношение прибыль. И биздики отрабатывать этип берди. Ошондо биздики общий 8% прибыль кылдык. Давайте эми чыгарайын. Итог. Биз примерно ошондо декабрдын 26-сы торговля кылып баштаптырбыз. Январдын 4-ү. Примерно 2 жуманын ичинде биз 8% кылдык.
полный сделкаларды көрсөттүм. Эми аналитикага кирели. Так, аналитикага кире турган болсок, win rate 66%. Полный сделка биздеки 9 сделка ачып турбуз. Без убыток болгон эмес. Вот бул жактан карай турган болсок, биринчи сделкабыз сразу биздеки минус болгон. И потом обратно көтөргөнбүз акырын. Так, кийинкиси бул жакта средний ERR биздики 2 болгон, максималдык ERR 2ге 26. Идеальный ERR, средний ERR 8. Так, 8%, средний ERR, максимальный ERR ошондо общий биздики 14. Прибыль, которую можно было получить без убыток, максимум идеальный ERR. Так, булар биякта турат. Ошондо меники соотношение прибыль боюнча средний прибыль $900, средний убыток ошондо 333. Бул жактан биздики общий 9 сделка болгон, 3 минус, 6 плюс болгон. Сессия боюнча ала турган болсок, win rate меники боюнча американский сессияда болгон. Сделка боюнча лондонский сессияда ачылган. Средний ERR меники американский сессияда көбүнчө жакшы болуптур. И прибыль меники американский сессияда болчу экен. Значит, лондонский сессияда көбүнчө подтверждение бар, американский сессияда көбүнчө закрытие бар экен. Так, мен көбүнчө покупкага 22%, 9 сделканын 22% покупкага, экосу продажага 77%. Так, жакшы. Ошондо меники көбүнчө продажага чыкканда прибыль жакшыраак болуптур меники. Всё. Меники аналитиканы көрсөттүм сыйра. Бектестинг бүттү. Баарыңарга рахмат. Каналга подписка, лайк кылып кетиңиздер.